catch was nana nti se nkade we kura nsi wo doma na nkesi wo baabi a wote ye no ka be ehu bibi ofre no ka kire se nana mani fura kwase Kofi men kasasa ombe hwe ne ombe ya afa ho besi nne one free and then Sumahene okura uka ho ene ma bra Kofi be cover this festival la we nyina kokosi. So if not anything krana at least at the bare minimum no because e bia bra Kofi ye bibi enu nti Adoma afo treating it like that. But I promise you that is not the case. So let's talk about other incidents happen here with the exact same festival. Kofi festival omo ye no last year. Time omo committee chairman na we free no oba bra Kofi ni Nigeria fie no. Asem o kan e ba ko ne se afi we di omo amutututu no omo ha omo pa na saa no mututu de tete guy ba ko nso nsa during that same festival eno na na mombe no mutufu ahon nothing. Another one Adoma T junction na ko abamprade ase omo palace ho no. There was an accident to be happening on the 19th of December. That day was Thursday. That same day na ye ko through Dormaahene. Santemaso TV. Yes, sompa. Times are changing. Kana mai mabusia panyin me so asempa na nam kane na ne yetitie mu rim ne sidan wi ana so moso no so adane adesoa enne de Adoma company e wa santememu abedum ye amedan so bo ayemre enchanse awodro apapapa e wodi gudan so medan homie e bi de say long span self lock IBR housing standard irotals and shingles steel trusses and woodworks roofing sheets squares afei roofing knobs ni nyina e dan e honiema Adoma company e de abeboaye yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakue factory nankasa wo no eye infense oba asoro no e manwe mfi se wanim di fo wo mo de sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adoma company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi Duba kwa ba pa ho sima ensia ene eye ukwada ojefo so meda etosudu enko enchaka senkomo bibiara wajebre no ye di ehiremu Asantemaso TV YouTube Facebook TikTok ye dwumedi aye di ne nyina guo no makwa won sabeti akena no ye edi enhiremu ena afin so email no so ye wo honom dendenti an ye bo adwuma won so pa Asantemaso TV1@gmail.com di achi ewo honom na o wadwenche so ye bia na comment section wo de guo ama ye like ma ye nhema ne pa bebre ensa enkebi na wa subscribe ye dwumedi a ye die no ede amma ye enso WhatsApp number no e 0244961189 0244961189 sa number enye me personal line enkofo he video sa no mo sa number sia no mo e frame sweetie say me so wo bibia person ya Asantemaso TV di won komo na ofasa number na e office line na e wo se ofre na wo de wadwenche etine efa wono na wo bia no wo de efa wono na eboy e WhatsApp papa WhatsApp titiro na ye de e na se dwumede bia wo de bia no fra na wa nye ho na abebo odon komo bia e wo sa number no eso me pacho na de ya jan ko fota afre e ko odon komo bia de sa number no se fani odo enkomo wana so ya sene na pedi dwumede asum ye shiva yemim asakenim Grand Echo Cabana e dwumede a ye die yinyana eso aja enkoso aye krado awone ye eba bedi enkomo Sh00ting na dankwa osonfo anope ye die enkomo dia enche pi na ye nyina ye tese ye bra penis 7 Kofi Adoma ye die adodo da ne nem no Kofi Adoma omonim woko bonofo program bi ama enam so etututuo no ne sanyemfo dwumedi ahodo na ade ya na ye tutu etu e de kire nananum ntumi a wowo edi wa ye dwumedi a ye de na etuo ne bi ekoka nanim na enka enfo dwumedi na nananum dwumedi ne etututuo ne de mia de efiti semani efi edi ade besi na ne de etuo mo moto da so mintesa bo bi da aje Kofi Adoma woni de yi enko na sisi de ba bia woda no eni eden anu nyan papa ayese na nanam se won betime agere na sanka boy magraheb na ede eba abonti efrise wono so dwumedi na owase bi ti de si ye bia no obi bese na ni ya gan wo hunu de ekoso nyina na wo chema me ye hunu se efiti sa asemi si ya Kofi ya de no ekọ hospital nyina
ye papa Ibrahim Mahama eboa ede no ekwa abrochi ne ekwa ne surgery sin ade besim na de Dormaahene entimi enfre na Kofi Adoma kwa frɛ no pa sabe wo mo fa kwa mo nka bibi papa bi ankyere na wo mo fampo ano na ka mo asem eye ya pa se ma ba odwumadi asem ma bepra na ase emfa ho de na pesa wo kyere sen na kyesa ye agabusam papa maka ya bede mu nkyemu bebre na aba abonten a ye bede bani edi mu nyina enkomo ama won so watini atisibi e janko so apomboko obo ade adaro masiti acho na won na popo adom ana na mandaro mada supra mu intino me ho eye Kofi Adoma wani na ye de no ho enkomo efiti se wo pra ye de ate se te ho nsem bebre na wokọ efia pokwa na di kan kra do ba ye e ma ye te se Kofi Adoma se wapra yekwani nim se bia omututu no se ye programs de bia omutu a ne bia ye tuo powder ne bi ne bi kregu ne ntenya yi bia that is serious am I quite a surgery na de kumia ne se maka hem na kasa bia obo a ne ye nhwe ye bo ba me nyi ne se eye toro na obetwa na semesi na Dormaahene wo program asibu krom na ebesi ne omo nhye dante won kano ye betimi akase eye plantain mama na kuman na shadane na shada so mbe dine wana Sweetie medasi na mamema asantema so TV ahwefo nyina yema o match na yenna wo monso asepa efise tembia ne se yebetena ha ana se yedi dwumadie no egu YouTube ne TikTok ne other platforms no mo ankosha yes dwumadi ku edi no kwa sa pepepe enti no ya da oma sepa nyame no enkoso nsirawo na memfa ntia akese enso ensama wote kokoso aha nana anope wonana no ya tiachia ene anope ewa Asanteman TV eso sa enso ana ode no ho yewura ya de nyina watch kwisi intrama the second eba ne sa na nye ono nko asunya man na nkasa asunya man eni asunya kunyan empanyifo omwo baby a ye tiatia wo omomwa manone ene omomwa Ghana nyina Bani family and a mature man ya tiatia wo nyina sweetie meraho na Kofi asem ne bae no me ya na mentanka bi anase menka bi efri se dwumadi ya yedie ye yese ye de som ya manfo efri se ensem pi sweetie sautwe se wankwa nkofa ama de wo hwe no ebia enka entwa naso anase enka nani kra emmoso enti ya hwe wo mre enne ti se wonkwada asanim so ni nyina no otumekọ na wakwa akofa de aba hwe ka afro enne ho enoma mebre so ha adwen na ni nyina ne yekohwe ebia baabi a Kofi efri so ebusua ofri mu kakra from obuna enne Ghana fana ni wiasa fana nyina no baabi ne ho a ebia obobo Kofi Adoma dina ebia obi ni mo no enti science mu ekoba na eye arehosem pa na ade ba kwa ya na sama ne ya pa kese ne se wan pra baabi na ko pra wo fi so ena ma ne ya no eno ni asam eno ni ade a ya pa o fi so say you ama ha adwen papa na sene ni mu no wonim se Kofi enwumadie no eda so no obia nsemtrofo obia okwan a ofa so eye n'adwuma bebia asem bia hye bia Kofi de beba no correct bebia asem bia hye bia wo de beba na wonim se sadwumadie we na e course no in fact yese yare de eni yare ya pa midie yan kan kasintia ko hospital ba ko ba na me kaka mabocherewa enya agoro eno ni asem so na ewiase no anase ni pa wo ho a ni padua no ene okanea ana dwumadie ya yedie o se ufri ha kokrampo na course na ya na eban apart from say eye ne obenye nipa bonfo bi wo ho a wo modie enya asema ebia hu hia no mbeka no ebu a anadwo untumi na at any time bia no obi ehu se adwuma we na wo ye no so wo ha bia ebeto anima wo na obutuma ka bia ama no
enti anajuo evio enyumlo eto da krampo na wan kasa waboso musika no uyi na odi ama manfo because problem bo ho a eba be to anima tese wan kasa na otumi boa enti yemia be man wo hoyi enye se apart from nijumedie no ewo amanfo mebre a mo hye na se a wono so etumi eboa wo yobu wo a ebia ni school a woko ni se enye Kofi a ontumi twa ni school fees Debbie. Ani ewo mogbani bi wo ho nso abosome so bia Kofi kakrawa na ogie no emumu ana ono nso emman kakra no nso tumi ede atodwane edi eje koba ne saa enye Kofi ni nkwani na ebusua no nemom no akoye oman ni nyina ni enipa atwa Kofi hu nyina ehia ye omunyamfa so eyeden edi free Kofi hu aha bin yani yenim se te se dwumadie na asanteman so dwumadie odi nananom odi wode boa nananom ede ba de na efe se nanano se na Dormaahene na obetena akunwa so na fihia maako eduonunum sa fashion no wo hye eti na chese ya fasha ayekese pa na wo se asema yewra ne eka no se nye Kofi de ne baaya won se incidents mebre na esi ye no esi wo mkwa yenkente ye no eno ni asema no ene Kofi de ba so Kofi de no nko an ye te de ka ho bia yente eno nti no wo se dwumadie na nana edi ye nananom edi wo doma no ubekom no senia ebikura mpo obi akadem ebikura obi afre chese wahwere ne nkwa ewo obi adidem enso ewo enso ni se ba ne saa o Debbie yes eni se ba ne saa se won santuro ni nananom edi dwuma na wo kwa akoboa na wo hawe ato sweetie Edin nesesi e beme ya oye 3 ewom se ema no enemre nyina no ema no eboa ewo ya setene mu die nenso ye din abema ni 3 no kro yes bema ni 3 akoba we se na Kofi sesi ano won kwadwuma ya wo defie no asetene mu tese Obanisa na oba na ya ha eto se mu hwe mu kunu ahwemofra ahwe ono so abu ho so se de omo metwa wo so bu ho so a emfa woni de esen uyi wani ma no so a enye yi ana woni suiti ade ba kwa ya na ya we ho sempa wo ensemtrofo adwumama na se nipa wagi din kakra no ya na sebi obi hu se wo kire wo se de bi hu so wo ato aha se bi wo bie se wonni bie obi hu se wo kire wo na kwa fama me ho besiabo se ba dia duma me tiwe no ba ho besiabo a ene se some office number to the mom me ka se ni ska ya ni mini ye ni wote Amansan TV eso kese we ni di Asantman TV kese no na ewiase afa na nyina ehu no obi anim se ho ato usuna mete enti won se ekoba saa even ebia se obi nya asem krampo na etum ka se wo de kakra bi obenya bia fabra but obi ba yin se ne ko physical mebrebe o we die me die kito e kram de kokra akoye de den so na ho kire so dwumadie ne eba ne se enya boafo obi ena ebia eso yewrei asena se asatena yen se den hu ne tibia ne se ne sitie because won mo ben na se mo be ka kire wo nyina ne se eye no se eye ko de ba ma ye ra chichi nye medwendwene ho very good but obi anim se Kofi Adoma se ontu kwan enkwa amanone na Ghana nkwa de a entwem be na wotwe ebia yenhu ni tenten fidie no so na no moda bi okwa adwuma ebia wote anje wa yehu yes ti ye ko video no kakra ma na fidie yensa meto ye nkomo no so for my help na edisi a Kofi Adoma woni ne tebia mu nsam ababonte a wo kire mu sisi ampempenso a tebia no akwa akodru enti no yenko na yenko TV emrai. So on 19th December, near drive 10 plus hours from Accra to Doma. You go kodru ye no, na de asane arrest ye, ade achi ye no the very next day, 20th December. Na Kofi goes to Angel on morning show, e wo Dormaahene fie nanim wa. During the time on morning show ne course no send da o mo ye no so mo ko outsider. Oni mpanifo bi mu didi nkomo. At that time no ane Dormaahene e na edi nkomo.
out of nowhere it is a don't be ye the day e we chiri ho and then o twa na ni no na ye doma omaba and then you sorry so kwa hwe ne ekoso because they didn't know mo ye na interview with the interview na no mo have no nti okọ dom num no and then you dey the mic kokko sound abra na ne guys na video no mo telecast na live e wo Angel TV nti oye ne obeye kakra wo ho ne wie no and then you kokko pe ba bi choke kakra kwotena ase so wo me kakra and then obi be ka kire ne se ne be koso sa no pa no wo sa himfie ho no e be ka pin wo himfie ni inside nti e be best so on be de on be try position on who inside and then the boys no start so mutu to cameras na se for mo park ako inside ho boys ni ko inside no anche en abdom foforo ba ya o se adonten he na aba no na eba be so aduan eja na cameras o mo de adwuma ni nyina ko inside nti e ho en man ni yi ne small camera DJI Osmo Pocket 3 na o start so the video no at that time na panim ba akomba abra Kofi wa na o kire ne eba be happen na o be so drama Dormaahene o be chance pe na wo du ha very much go to Adoma Doma adonten he wo du ha e wo no nya nkiremu se ade adonten he na ba anopa na oba be ye amamre kro na oba be ye no ba bia abra Kofi gina at that time no na ontimi nkova ohu kura na watimi atwa e no mo kire ne ba bia ono no nkonko gina we nyina akwoso wo nipa na otutu onu nanim ena ne abra Kofi fo nipa na okura tuo nu nachi ekokko gina ba bia yesi onyina no abra Kofi ko gina ba bia yesi onyina no eni 1 second onya gina ho na ena guy na okura tuo nu shoot no e wo nanim Jesus se wonya ntobo ase steady footage ni ya tuo ni a guy no was standing there like this abra Kofi be gina position a yesi onko gina no e ho na guy ni move tuo ne back. Go and study the footage. If the guy need to know Kurejina Hossein, son or tona, and Gabriel Govianim Krankenka. Gun had to put the gun back like this and send a wush to. The footage is there. At the time of this serious incident, no, Namitia in fear anymore. Long travel sitting for that long in the when I don't know what happened, but now local Mrs. I couldn't even walk. Near me, who yan is a break of feed the Mirikaba, ya shoot on any, or pensu, or drew one anna, camera, Kurano plus, I think, sending handkerchief and a BB cell phone, or the share means some. Within a few seconds, none nimnably, starting from the moment, basing a con, any pensu starting say the Uhurun, Mia Uhurun, no, Namujaneba. It drew baby no. Na ye hwese ni sitie na say at Neko hospital right away. Any edni fra himfie ho called Dormaahene or mu Presby hospital ho. Ye ko na bra Kofi sana hene kam e na me ni so wan so ti different kam. Any ye ko ye. Ye ko drew hospital ho no, a doctor for ne nurses ho. They did what they could at that time with the limited resources omo. Ye ko ye no, omo hohoro nani so na video mu yi particles ni bi. Na ye test se nani no eye hu ade correctly anaze bi atesa. Omo from eye specialist man by Dr. Fori and then oba no ba be the situation in no ma ye koso and then at some point ono kura no te panie and yi particles ni bi from Kofi ni so. Former Graham and our church and some is see and emu na and na me say mukopeka kaba bejiu na me baye den na mo aso okoye adwuma obenya bi da to aduane di menye anasa nka wotena fie mu ena nka eye agyanko so sisi an ye nkwohwe na ko video yi e de aba aja Kofi de enko on kita ne camera o twa ne program on nim se migina ha me nya me short say migina ha me twa ne say na mo yesi da bia ha de nyina bra be gina ne say wo gina ho ana ten woni ni say planting no me Sweetie me dase na asem wi no ho ade ba kwa ya ne se mo mpanyimfo ene to mo nsa ade free Kofi enti wudumadi ya Sweetie wo ya wonam da bia wonam no so obi to ne nsa efre Asantemanso TV adwumayefo a edi so no pakro no ehunu se mo kwa kodura somdwem 2 mo ho ahobambo ahobambo nsem nyina edi se wo mo na etumi agishi baby a mo beda se mo bedi dio se mo banu mu wo mo behwe se bibia entomo akopem se mo be free ho na mo free ho a na kade asomdua ye de aba empanyifo mo to mo nsa free Kofi no me pato san hye nyina mo dugu na kwan mu ana empanyifo mo to mo nsa ade free Kofi no san hye we ni nyina no Kofi ene ne nkofo mo koe no wo mo dwene wo mo ho
wɔn dwene wɔn ho ana na afei so no esa akoba no adenti ene nipa no oyɛ n'adwuma enipa no ɛyɛ n'adwuma te sɛ deɛ wɔka wɔn no n'anim baabi a wɔgyina ɛbɛboa no na mmom sɛ woyɛ no yodum wo piano kwa ha piano kwa na sɛ wei kusi a na ɛfa baabi no ne betum de sobo na bompanyifo no yes betum de abom to extend say someone kasa no mo wo ahemfie nananom munum sɛnea etuo ani atuduro ɛho nsɛm esitie sa wɔn mo kuta etuo no ya wɔn mo toɔ no ɛnam sɛ nananom munum di na mo ankasa no mo ayɛ adwuma no akyenti no munum sɛ enipa wɔ tutuo no anase enipa wɔ tu atuduro no so wɔgyina sɛ ya eni sɛ ebia some meters bi wɔ hɔ a eni sɛ obi agina bɛn sa ɛne bɔkwa mo to hwe wiem ɛfina na we de ada ne kɔne ya to hwe wɔ bi so wo no ha adwen ha de ha adwen papa enti nananom no wɔn ne Kofi ɛni ne ye ba nananom no ɛni Kofi ɛni ne ye krampo na ne nyina ɛti krampo no ade ba akokrampo a ɛya pa se asɛm asie na bia ɔpanyini bia entumi emfiri dɔma entumi emfa phone emfrɛ Kofi sɛ Kofi sɛn na esiko e pasanya saba bontini nti ebesi na asɛm ba bonti Ghana ma nyina tie no somebody just womente ana hwɛ si ye kan krepa etoda na sɛ si ye kan krepa even emwa pa krampo na mra ebeto odwa sɛ Kofi baabi anani baabi edrun ti si ye de ne kwa amanone no ye kan krepa enkedi sɛ mwa ne free doma na na ka ba kre edi sɛ sa emwa ebedi nka aban edi sɛ free na nana mo ansa na ankrankra wa bonten no ewo bi de beto so a omo de ato so nda fe sɛ nananom etumi yɛ saa de na enka obie no obetumi agina bonten abɔ nananom so bo debida so ana sɛ fani sɛ ebi krampo ni ho ana ka bae Kofi abeka sɛ emna me kan yɛ nananom ka sɛ ebia menye bi obaabia menkɔ na menkɔgye na etire omo bɔ mo de aba krampo na enka no so eya asem a ema komato ye efi se nananom yi wo na yeye maame no wo na yeye papa no wo na yeye adie nyina se oha bi kire so na se wonya nana bi ema ne ka asem bi to akoma so ana se wonya nana bi ema ne de ne nan ebetie mu pa na afi wan ka se won se wo de nka ho kire ana se oha ye ebe die nana de ne na abesi mu kwampo die afi die eye den etu antwa yo na so sisi ade manya ho magide so anything no ha adwen papa na ekobasa ya na ena duru baabi a na koye bibi na osie tutu na so tutu ebia okoka ne din okan ye boni din bebre se ne ahemfo ba ko anasa ahemfo na aka na ya omonti ase ya omonti ase no se asem wei se bia esi wo manhia enti asat na no enti kabetu abase yewura won kan asem bia Ponya wawu sabio ono pode wa frimu we ba se Kofi Adoma woti ase ye praje ne nko sabio we de wa frimu kwawe anamo anana tu fa ho shana mo wa tuo ade fa ho na ka pese de woti ase a ye betina ye bibidi agye ne nkwa no ye ye niama no ana tembia me ka kire wo se enipa mama bia ho ahi asem we nyame fa sa ama senke kosi manhia ana te said ye kan nanka ho hwe a enka Ghana fa na nyina ni wiasa fa na nyina no enka watin wo be bia sabredie said ye boni dia ne si ye boni dia ne si ye boni dia so na so no o mani si efi se dwumadie bi ekoso wo manhia wo kwa sane enoma ne yesi atoto no mpanyifo esi atoto no ma wo ye senture ne na oduru wo tum se ampa wo de wo ahoto wo bambo bi enti sa wo ye wadwuma a wo nhwe bonkum nhwe nifa wo bomodin asa wo bayi adwuma ne watumi aye ne ye na brafon ko se de yo musimba ye ho ban wo ho no aya wo nhwe yes so wo yo bi sabio ye ho ntade hyenu nye bi no mu se bia wo nhwe da ne aka wasi abontene ko sa pepe ya ma wo makro no che wo fa ha no kra bansan ya bepa no kumasi bro ya hwa wa anu na sa pepe omo komo so ya so ya hwe so wo ko sa so
Kofi asema yeken. Still, it means 2025 you cry still Kofi nene just almost a year surgery be esaka. I say ya tete say I be me and so was na kura. I so still amoton mai. Enu epeye. Amoton mai. Enu epeye. Na hwe wo babunu ti se Kofi. Oh. Hwe babunu ti se Kofi. Isen kola kanu ho. Na yire na busu ade fa esa busu na kwa na nchen kura na yire ne mma. Eso mo ya den. Enti no hwe babunu ti se Kofi. Na we no kura na say de kan say nya Kofi ni din ene wosra ene koto ankwa bi kura mpo na anka yenti ebianka Ibrahim Mahama ko kwoti na wakoboa na ehfa so dwem wo honom na yento so say de wo kana ye pepepe enya Kofi Adoma nko na dwumadie na se no ko praye nkofo wodro bi ka ho a wono nyina dwumadie ni ye yo ne nkan kontem wo mo eprepra a ebesisa abro mo kura de yente wo mo di nkwakra na media fo ni bi so krampo asa prepra e de akam na hwese de ahya se na wo kana me ba betwa dwumadie ama ahya fata wiasa fa na nyina na mebra na wo so wo mfa me ho saadia na se be kaka ye media fo bi ye ni dwumadie a ye nkonkotwa ni akwa akonya ho amani for and some amaga kan na enye enonko na ebi eka ho bebre a ewo se ye de eto aso nyenko te nsam nto aso emra because clearly you can see say you shoot to obi wonanim and that is no joke. Jesus. The ASEM free breakum bedru Dormaahene na the CT scan no come Dr. Fori so my interpretation ono na akọ hu school nim how be si achechire machire but ene kura na CT scan e so mo sam report bi ka ho nipa na ono no ye ne onu no hu ye nyina ene na doctor ne begina so nye kan ho nipa na no be masa report no kura na oni hospital wo breakum ndi ne yesije si e nsa be kan sa report na gise Monday ti ekwe na the CT scan no kokoma Dr. Fori eno chirechire mti se na wo kana basically sa ne tie sa no hu no ba wo de yenka yakoma ntu ye bibia be fine ti ho na bra ko fidi video ni kire ne se video of how ade ni sika pinye ni nti e ho no se ena afere de camera ne kire no se camera no ekura na bra ko fia no de record no ne glass ne kura ye ni lens no ni nyina shata papai e ho no ena Dr. Fori na nkasa kura te shock because camera ne lens no glass hard glass no mo de ye na se ne kura na ade na timi papai ni sia na ne imagine nipa ni a eye soft and sensitive nti ne suggestion for us ne say e be best so be refer you to either Kumasi ana Accra and then he did that nti wo hospital on na Dr. Fori no on ma bra ko fi glasses wo be hye na be protecting ani no from mfuturo ne debris ni no ma kan ho the only problem with that glass no say it was transparent at that time bra ko fi ni nyina ye ko na bra ko fi a kire doctor ne say bi obesi akọ back akọ cover the festival no and even in that state na ni nyina ye ko no bra ko fi still was insisting say obetimi asen akọ back akọ ye adwuma what you say nti to be best say come with different shade of a black glasses say na be ya nipa hu nani no because nani nyina ye gun what you say omo check your hospital no na doctor ne say dark shades ni bi ni honom and a guy no be replace Dormaahene no si onim kan say ba bia e turn those glasses ni bi and making phone calls and almost be wo and I need drive you to that place kokoje sa glasses no the right after that place na kokoje dark shades no and na me bra Kofi and na soa na truba ne driver abusia ya drive back to him fie ho say bra Kofi say okwa say odru na say possible na ne watwa the coverage of the festival no so ye kokodru ho no bra Kofi antim kransi Africa mo tena kam for about 30 minutes and of fresh so I say so am mefa ko ba bia na ye lodge no so okwa rest na say bi ade chi na sa hoden ho nko ade a na ne wa cover the grand deba no what you say nti time wo frɛ himfi okoduru ba bia na ye da no eno hu say bi ade be chi na sa ye wesa ebetimi aha adwen on peso be disappointed Dormaahene nti the best thing is say so fro bi man be replace no in case say wantimi ankova eno de fra ma bra kwampof about 2 hours after that no na fe de ade bia start look blurry man say ohu ade bia sa ble na fe de nam say ani no e try aye no mo bebre at the same time nti no abuja na fe de start humanity ade ute wo de ne so saka na ni abehu say na ni no chese aye hye every 30 minutes bia no e say ade aduro be ya miensa gu na ni no so and you can see that abuja it was Charlie few hours later ena Linda lady no ekosi no so Dormaahene no me hyedem me ne nest ena afi de me tese ye bopunu me bie kohwe ya
lady no plus guy na ye odi ye ni mai kokotwa CT scan be replace Dormaahene no plus one other guy omo ba say Dormaahene after all the activities e course that day no wa bre no ye so nko no aba but wantimi ama nti watu sa akwofo na mienu plus Linda no so mo mra mehwe how video ni sitie because at the time no now already no more friend him fie odada so you know I didn't happen you know there is a video footage of it na enye that serious. My guess is going to be either Dr. Fori and that guy now will be replacing Sumahene. Later now we find it out say that third person now no come ho no your Dormaahene the driver in my mind no ASEM ni si wo Dormaahene na him fie num technically ni fie the whole Dormaakuro ni nyina hye ne nsa nti say that day no so wabre na so no na tu nipa we so mra mehwe ne happen ye dia na ne me fa video ni nchro mo because if that day we no obi be solve anase obi be ya hu bibia e ye Dormaahene na ankasa e na ne me di video ni nchro mo and come to think of it I don't think that Dormaahene na small. They just came because they've seen the video and they wanted to see how it happened. About 2 hours later, after they left, after they Kofi couldn't even see from both eyes. The headache and enough they started a costro. Around 2 to 3 a.m. no, Nanitino or say a boom to sing. The pain was unbearable. Until around 5 a.m. Nana driver no or rush Kofi to Sumahene Airport send a bay early morning flight to Accra na ebia kolebu na eso mokwa no makwa what is going on. Abra okwa airport that morning no wan ka se ne abanti ye nyina ye nkọ back to Accra o dabi. He insisted say ye nka akire na ye nya adwuma no se ne ebe ya ebe hye Dormaahene ni munyam. Nti that Saturday grand eba no Angel was there. Bra Kofi ne boys ni nyina no mo wo ho. Me Magreb na meeting ye so na ye wo ho. We stayed back to make sure say even time my brother Kofi knew at least it was still at least we will try our best. Even at that critical time or go through pain unbearable. He was still thinking about the festival and Dormaahene. It's just sad so be I'll go all out. Send a beya dear amana ye fe na sha Dormaahene ni munyam. At the time when nipa no wa hu him no half of that courtesy in the crown couldn't be extended to him. Charlie. Abusiafo maga have no dey nsam nto aso ato aye so no na Odoma bio pa na nanka domafo read bio say Kofi Adoma wani enemy die ko ye no bada na di e de akire wo ajanko so hwe wodo so nkom dan na di e de kire wo mo nko asemi si ya kwa Kofi ye seta bi ese ni dwumadi yasini se epie se me brape e be kata dwumadi no so wo bia ntinti be ya mo me afa hye kude na de yenye ye dwuma enwie ye wi ni e konkran a ma ko hwe ma ho yare wo mo eprepre nyina ne senkenye Kofi Adoma wani ene pra ya nka yente ye ene mpo no kwani pra wa prampo na nam so amayate eno kwamponya afi na abie ene senkenye Kofi Adoma wani nko mo me pra ne de nko me pra kwa sabi uwu ya ka wo kwa then said a chocolate then we go gumi in sa surgery ba ya no so obakwa kwa han obi wini na esi so ba ya de yo yentimi ne ye hunu de omo kwampo omo ebe ye de afa ho enti nana Dormaahene nana Jemai bedu oni Sumahene titu omo mi na mo to nsa de afre Kofi Adoma wani ni kru no nyina se omo madwumadie no ase ebe si na yente womo enken Udi afa Kofi dia no nto nchen womo a wo mepra no ebesi na yente hwi emfi womo wono nana Jemai bedu na Sumahene ne titu omo a omo efrefe womo de pa na womo egie anti aka me se dimbone ne do so dodo de womo ogie siti me dase na sa asem we na asie no ama ensentwani bia anase obia wodi dwuma bia no na se wonte bono ana wonte doma wa na se around ho na se wo ko ha in fact na bibia no na che se ayehu pa no krapa o papa yes so hwe senka ye kapa ebono eba sentro dwuma no ma ekuku dam epie firi bono papa o de yan yanka se ekuma se akrampo no botuma bo ti se presenters mbibra now o modru pika o munyina ya abonofo yes ehwele de akonto bia mpeso beyi ne ho ame ye ho so ye bia so ebia te se de wo kan obi a ne hwene bu agum
obi a ne hwene bu ogum obi kura tumi eda nachi ko bese na otumi no ntumi sori ntena sori ntena na se na chi kwa ba poro ba wa wa ade enko a ade bade so enti se wo di dwumaje bi se ya e wo se nem di kakan enipa dom a wo to nsa de afra o mu nyina no eye den anye o man kasa pe na e ba yi onye o man kasa pe eden so nananom se nanka mo mpese ebeko wiase afa na nyina menyini se nka mbeto mo nsa friends entrofo mo pese dwumadi a mu die no obi a wiase afa na nyina hu se empa nananom atrankonyo mo wo doma wo mo nso ewade enu nti na mo to mo nsa e de friends entrofo na Kofi Adoma nso no me de maintenance you ajankoso wako dwumadi ase akwako prase wo se yenkata so de nyewia wonyini sanka wono hwaro Kofi ya hu de bo ho wate hu nteso a enka bia nka dwumadi na se kwana nanom betimi aboa no wo ho ebiso muntimi se dwumadi na se no wepra no mbeyi wo mani ka bia nka hwana kwanka mo abahase ama ka bia nka na de adwinka nuza yes edru ba bia enka hwana nka disa nanom so etumi hu akoma ekuta Kofi akoma ekuta Kofi because edwumadie na koso no edwumadie na chese eso ya chese anu odin pa enu nti no ensem ba ku mienu bi wo ho a ebia se epie ba ebetuma ma dwumadie ni de ebedi o nanso ye ni dwumadie ni nyina enwie no edia ka epese ekon enko but emom nka Kofi incident no emom beko asim dwumadie no. Okay. So, everything Kofi no say why you do man at and at the same time, they say the worker. What free me fear no ho. Enti Dormaahene ni mpanyifo ni nyina no. Omo ye ne papa no. Omo ye nananom. Enti say ade fe say koso de a ene me nso me fa komapa. Enti ne ko basei ne de ekokoye de a eno na obi tumi di ho ya o say nananom adan wo mochi e de ama Kofi. Adwempa ne akomapa ekita no. Edima Dormaahene no na nanom amma sa odo na Kofi wo no entumi anda edi ewo ni prayin ejihwe wo prayin poni na nyame mfa sa ama se bia nka Kofi nso ekwa free ma ka na yire nnema nka mba ye wo mode na sene nka obi anfa no obi prayin ko yiye ni nanka wawu ne ro ye no maden no so mga te wo ye no ma ye from dwumadi nti wo wawu na yiye no ma ba do bonsa kase abesa ebunufo asawa ase for some of the chat work run you can go to free maga sasa maga have no what media for no come fast so o me press accident so kwa esi ekoye said your house is fit fire and won kon menina maga de aka etwise. But I promise you that is not the case. So let's talk about other incidents happen with the exact same festival. Kofi festival or no last year. Time omo committee chairman na we free no oba bra Kofi ni jire fie no. Asem o kan ba ko ne se afi we die omo amutututu no oma ha omo pa. Na saa no mututu de tete guy ba ko nso nsa during that same festival. Eno na na mombe no mutufa ho. Nothing. Another one Wodoma T Junction na ko abamprade ase omo palace ho no. There was an accident to be happening on the 19th of December. That day was Thursday. That same day na ye go through Dormaahene no. So accident no 3 guys are now mabel to cover the festival and project Kofi festival Dormaahene ne keka ho nyina. They had to go and get a tent. Send ye be ya omo betimi abo omo tent a omo be wase no ma ye adwuma ye so omo ye because omo bae no tent was allocated for anybody. No media house tent was even allocated at the depot na meme wo ho ni bi. So drew baby no na ahemfofo bi no mu China na media house fo ni nyina akwakohye. Nti nipa no mo kwakọ rent tent ne wo ne ho no. Nipa no obetu kwan from Dormaahene to I think Accra o sesen. Nti na ese sa nwumre no omo kwakọje sa tent no. Omo kọ akwakọje tent no e na sa accident we see. We hear the pictures and videos of this incident na abusia it's crazy. Ka enimu nyina mo atete style bia bi nipa miensa na e wosa aka num baba ku mema mienu ba no yese ne hwene ebugum nti na yeso mo transfer no from Doma to Brekum 2 guys aka ba ko de yesi opra kakra bi on de na nyeden but the third guy oka ho your friend is set this guy right here abusia guy no the frontal collision incident nti no chese e wo so guy to the level say for about 2 weeks na guy ni ntimi ntena ase morning to evening or da honko a ntimi sore ntena ne to so Charlie
And it's not like say mpanimfo a wodom ahu ana omante. They knew everything, they saw everything. Footages were sent to them. Nothing was done. Nothing. I said the minyai on the 19th of December. Yeah, meka nyina condemn abrantie minibi ena adwuma so amebo ana say akoniaba ye start here for 4 years 3 years ni akoniaba di ena obedonfo bi hu memobo obia mi bia nim ka ni yisu makonya accident amaka no akondem etesi Adoma police station CCA asem to me say asem to wa ne hu wadofo ene watamfo ba be ka de bepe asem siye na binni ho bezo enso betimi for me ba be stories e ka che mpanyimfo bi but I don't want to go there. But the main factor is now nyame aboa do maintenance as I wanted. But still I'm say I'm in the healing process. So you know that this is not some kind of an isolated something. It's their emu. How we operating no. Asem ni sia yen kan ho hwe. Yenya ho asem kan. Ebekọ akoda. And some of these people kura no near manfo bi ma ebetimi akon asem amom. So what happens? Peska kosa ho yade or you are dead. Accident be anywhere back happen na. Who are breaching accident happen? Who anka? The fact is accident happen ama you must show no ambulance will come. Charlie, Bagana nka bibi senyesi ka reach out ka say oh bia enam some ba festival we bi nintino. Wo dem nyiska we say infante mo kasubi. Nothing like that. Nana no mo amowo bu no ye mpese je beje di ana ebeye se nsemo a ekoso ewo mekobo no afa shape afempino ne aduonu nan no no monsa esasa na mo ne hu bribi efi se be sisa brei mo ma bonte mekawe mo mese hwe na mo reka pa media for team chese nyina ka dwumade no do ne okeka obi awo omko peka no pisaba ne ya baba ma dwumade na tinya ye kama na kade bi okra na ka mo pese wo san eye no ma kwako brapa na nkwanhia ntse be sisa bre ayekasa obia hwehwe wo macha ko obia fo mo bia adan ebo apayo na se wudisam na mo ya na se chese yenim je mo pa akere ejan kwaso ana do nim bi mo pa akere we Kofi die hwehwe de camera kora eni se dwafa ye na media fonso na papa e friend say canopy sab e be say dwumade na say na canopy bi eni wo no so mo na papa sabe mo video mo ba me benye nnu mo asinatimi abo adwuma kamade ama wo na hwe de ka asi aye hwe na na adwuma bedunzo na temu ono anso ne fonyi ne tareka no aye se de na nanom ye no mo yesa aye ana media fonso no some ko dwumade bi asina canopy kwen won ma aye o ma suggest media fo na ko canopy ade be dwumade no o mo de ba dwumade na sia na Sitimi dase na asem we say no ho se wuyi bibia free o fan say enoma esie ni nyina se wuyi si nchen a enam se edin na ekoso no enye din papa ni nche no wanhwe bedroom ebi no uduru baabi na wo ka se wo fi bono krampo na ayedin ana se ebeye din ntimi ponkoka se wo free hene wasimi free bono ana abono ebe hadin hwe pola asemi krampo e bayi emududu osen ne padudu osen na ebi krampo na se be wo tukwan efri bono mountain no okoba bi foforo botumi esini bo aka se bia mfiri so akere na ebian bayi ene kan bodu yes it wonu edin bone no anase no ma na esisi ye no enye se bia na nanom nko a na ebia ekoma wo mu nemom sa mantam ni nyina sisi ane se din no ekoso because last year what be fa Kofi die no we see a eno da ho pole die so asabeto enti ewo mo nko mo gidi na na so ko nkranza ko sie ne yere eno so ba hwede mo sa ye enti no de bad nko ana na nanu atrankunya ye omo wo doma ane ne mpotem no de bad anka me de bi hu ye ebia enke bi ti se
emrantie bi se pole die emrantie bi ye tutu asem no na kanananom kwa sori aka se emrantie ne mabawa nipa bonfo mo pese bia mo pese ye ne bno mantem ye din no esei no mo hwe mo wuye ne mo ne se bi ko fafiri nananom ankasa so ya o kan wa kan se na se bo paria de no mo ye o kan wa kan se na media for no me say eje yes say wa ko dwumadi bi ase na canopy ni wa mo am ko chesa mo ko pe canopy e na nam so ma ko hyan kwanhia ntse no eduru ba bia ontumi mfa efodie no emfa ma o mu pi okay de wo mu ni se enkanana no mode saa enoma ni nyina gu na kwen eto wo mo nsa e defense emtrofon edi so mo hwe se enoma nka ensentrofon ni nyina behia bia no edi so mo na ye ready ewo okay na se hye ye wo dwumadi na se na nko yie ehwo no krampo na ho kaka na krampo na atechima because sen ensentrofon na fem no do mo peni nyina no entumi ama enti edru ba bia ehwo no ayeden atechima ayese ye wo hei na se wode ne ho asoma ye ne a ukoduru ho no ebia ensem a moka kire wode ne ho nti a onya gidie esoma ne ma se monko na monko dwumadi na se no ebia mo ankasa mboduru ho na enoma enti saa enti akoba ne saa sesisi a enwuma na mudi fidie na eye adwuma mudi nipa so na eye adwuma ebia mo hwe saa dwumadi na awia kataban ne saa no ma na ene na akoba se edisa nananom ye bato mo anye ene ye ni ayenye because opanyina wadano ede asanteman so TV4 adwumayefo beko no opanyini ntumi hwe se ebia noma enkoya na beyeden no wo mo adom ko motuma ye juma so enti edu ba bia ontumi mfa fodien emfa ma bebre yes but to dance one ebia kura wonim so kura wonim so no to dance no mebu won so edi se wotumi hwe ne ye ebi se eya najo sa anadwo na otukan ebie kromo kwa on drive enti anadwo no debi to boase se ye den anka de bechi onya space na de echi ye den obotuma nya bi na wa den wa ba be ha adwen won se bae no sa no manyina no na nanom fa bibia emfa nkoi na so enka echi se na nanom krampo ma dia ma ga bejeje mo se Kofi Adoma krampo frɛ na nanom mo se wo ba dwuma de no mo twia aneka aja ne kanu no ma ba dwuma de watwia me kenti ma bra je sika na de twem na no fansa me ho yare na je sa fra wo frɛ me no wo mfa me ho se me dura sumdwem se me nura sumdwem se de je sa renfo mo eye ma me frɛ ye wi ana ya to aso hello papa chona pombo ko de Jana dumo de de nyanko ko ase ma switini mia o mia kretaka ye wa dum kra me na so e na boko ye bedin ko mo we chire me patro mate mo program amu yi ana mi tie bia na wa se ko promote Kofi Adoma so wa yari o so anyari o so be wu o so wu the guy is diabolic what you are na jema badu share ne ma si against Ashanti Sada sabe o ebe kumniu anga breku waso adie bia na na from badu ya against Ashanti bia no that boy have interest look at Constantino otimi trabu kumase no offer pay straight fa Asante ma nto soro kumase kra ono na ye international court kumase wasi etimi the local that boy no anything about Ashanti no one officer or promote na o ma ye kase the poor people no they are at all or the be in the sense otu for call and grandson all bankruptcy to you go the came obi tumi be gina ono e ka se ono kra no kumase for no the di ka atu bitu na so ani na profo no no bushu and what radio what by you or here what media no a profo media so called the media no mo be and then the Kofi Adoma when you hear mama what mo pro chapter mo hene ne mo no or dia atu no no o mo kan we ya ba sa mo sa for be promote Kofi Adoma and I mo be kan asem se na ni be ba ya mo e tira ba no je sua nyansa ne ono ko ana sabe o engineer is how ya mama asemato Kofi Adoma ye diabolic man when it's a Graham no boy no chechi
Somewhere no material by this time can you because anytime we are Santi form and a Santi whatever you that boy have interest to say it, to tarnish it. But the positive financial, if you use a Sam Maggie, I'm not a transit, can you say, oh, whether I can find out 2 years say that you're good at it? No. But all when the cats are working, when you can't go back home, you need to free. Also, the people walk up pure Asante Casa. But some of them, what would do that? They use the Asante, one show one image. I'm your was on me a profile. But a bad year, there's a good one of the Asante same use. And the day to share them, maybe this is an appellation. Because you do money to go, second year. Once I do for a dear of my share, Nancy, I'm not for more than you know about baby and Aramians. Just no macra. I don't know who is it, and yes, at the forehead, you're not just one crack. Why would be free? And they call a GF from Asante forehead. But the guy is looking for Asante man, a whole when you're the income. But our ideas about Asante. Okay. Very, very diabolic. And you look at you by a piano. Young cannot crack. And don't be praying the water. What was that so for you? The young of our and the other 2 do man up. That be that. Young cannot who say a corner for watching up a year, be an answer here to say, at the Aswanipa. I didn't read Dormaahene working woman. I got fat cram my answer at the Aswar. What I had any. Now you will say, you will may I will free. One way near my news woman in cram and in the new penny. But very being who boy to say, what to one for a commono? What didn't one for a commono until Miss Yen? I had never who may appear free a chair baby or who free. And no granny and canny no Ghana, or be a slowly or no crowd, Nipabeca. Me, only now what they are coming. And I did here buy a man to me. And I was a more pet of one answer, Martin, that she did move you. And the more free one travel what teaching crow baby. And it's about what teaching crow baby. When you are from the one back and you're only the other piece. Well, I know, no more be a free idea. And I would take home. And if you're not from one hour, one eye, your PhD, one whatever one number your PhD. As of a bag and one, at the end of PhD, and what you're someone and holding or for your honor. And I've been having my more aqua. Kabaya was in the chin in the year, what you mean, sorry, I'm the program. What bring you? I have ready. I was about a pro for radio stations now, what in Asante, and I said, generation. I don't know when your man, and the mono Asante for no, and I said, Asante region, and was some no one would do what just show. Why is animal promo to Kofi Adoma? But that for Kofi Adoma to me interview, which in there, I go with one Graham, no name Kofi Adoma, there you know, Kofi TV. So more, I don't know who can hear you, and Alphabet Robert. Or why I go to the man, I got a trunk. And the young man over here to a Kofi Adoma, maybe Kofi Adoma, sir, a turn of one and you run over your cameras and another punishment because of bad ideas. Then you pass all bad ideas all the time. One frag from a pump down, father, and get the idea to be I am quite here. That's it. That's it. I you fully be what Ghana, I can see a channel. What will you be the idea of your man for Hollow? Away or cop, no, they are back in Kofi TV, and Dormaahene. But what you did get to see one. So I never confirm the money in the buyer. One get program last one. I won't accident. Confirm the man what would he come and also mutual child, incident. So am I sure. And I want to will be cutting out. The one quiet about what you can see after the K. Naturally, any buyer. What would you mean at the Batuga, Daddy? Because 1% of my name in the class. Okay. I take 4 from there. I can confirm the man, a Benyamu. I show up to I can crash any part of Wukra, one can say the part of your Diana Sabia, Quebec's woman. And you confirm the man of the school and the punishment in Wayne. And the mamma promote India, and I never go. So I don't make a fool. One time there when I was trying to answer. And then the Margaret House, some Margaret lawyer, very, very bad guy. Very, very bad. And when you let me understand, I didn't think I don't want to chili. No one was so more pro, no project, but who's you want to say blue tree. Die or my lunch blue tree, but change school near that. But they don't speak their pronoun outside. And then they have why then why I the woman ferrable? Say a casa, I didn't know for the song. It went
yada match any program no but time for ya mamu what the back of my subject mum fa update bia kwaso wo so omo ya nyakene baby ti say what they say ya kwanta baby ti say yi baby what they say I wear to mass so omo so ya nyakene what the back of Kofi Adoma approve for na asem kwade and I come find the kind of crop be as a mayor who the update here because no almost there all at your so woman you be a tea or life. If you have and any for not to me, that's all who could take a back of you and no and I punish Kofi Adoma. And then over the Kofi Abontia, over who said you was so see you. I can't put the day and twice then the update. Oh. Kofi or hospital way and you open the Adoma for Canada. Okay. And the Saudi Kofi Adoma is what in the other woman your own farm at home will be 50. Do I am a massive break? Yes, yes. Me patro mate. You. Bye. I don't go so. You to media you cry no. You to media you cry no. You must also say ubetimi ede drink chire chatwo craft to media no. You crab on top of my. Yeah, sorry so. Oh, okay. Sweetie me dasi na. Yabeda ofre ni na ofre no. Okay. Na media on say adwenkyere obi ane na adwen enti no etoda we de opanyi misrew kasa ni bo ho a na anu ayeden kakra wada roma odi adwenkyere na ade baaye no yes obi ane na adwenkyere but eno ma bi wo ho a on se efidie ntentan no so no ya na kasa bi wo ho a anu ayeden kakra de esa tosu mienu mini ase me discuss ofre for na ofre no but the woman say edru ba bia emfa ho ne de Kofi no obeye enipa de yete wono bia ho wonfom ena obia nso ni ho nso se obobo mpae se obo se ni nua bi nkwa ho kirim so dey to Kofi betimi ato mi yes betimi ato yenyina obia because aduma na wo ye nsa nso ne nam sa woko na nanu mu dwumadi nyina ase the whole Ghana woko enti nyame mfa sa mo we se bia enipa na ofrefo no frɛ no enipa opɛ na asɛm no ɛna se bia ebi kɔto na ɔno so ɔbɛyɛ den so empire ne ebo ne se ebi nsi ba bia ewom se dwumadi bia obi edi bia no ɛho wɔ haw ɛwɔ ho dwumadi bia obi edi bia enti Kofi no we ni yɛ wɔ haw ni bia ɛwɔ ne dwumadi okay enti ana bedwumadi mu nso a ɛwɔ bia ne ba bia ɔpɛ fine obi ewo baabia se na wasi abrande no ho enti se eduru baabi na ebia Kofi ne kase fine se wo bie na no se bi oni asandefo ewo haw anase bibisa eno nti no de mesra ne se ye mane nya yede se bia ye nua bi wo tibia bi mu ebisa se na mdin ka kan ne ye wo amanfo bebre ya MP abontin but wo mo sabe ko o ma no a true Kofi ansa na wo mo sa ko o ma no ye wankofo pia o school fees so mbotu matua mbotu akọ mo anim a eye true Kofi yes enti ekobasa se Kofi na o ha na ba no sa na ekoka obi enti ye de empire ne yebo ni nyina se mo obi a ho anye den emma sem na nananom nso no nananom wo mo so emomodin de edise wo mutumi hwe ye nuanom na wo mo pra obi wo krampo na se ne nsa atumi atete afri so no ade nananum bedi dwuma na oyen sentroni na wo kwa wo peni yenti se de be ya betuma kosoro amebibia na wonsa tete sen eti nananom se mo tomo nsa na mo di dwumadi bia mo nka hu se obi an batomo nsa afre ni bia mbohwe se bibia bekoso kama wo se dwumadi ani yedi amanatwa mu na enso no ne fe no sem bebre bentama ne fe ne ntimi empie and that 25 years no 25 years na yewra anase Dormaahene edidi ye no so yewra di bi wote kokko so di ne die yehu se ne sitie yehu edin a ekire no ebaaye yehu se ne a
mpanyinfo si toto noma aye den esi fai si ye wedding ka ye ne di ansa na do ma ba ba ye ne di it is a da na enye se bia etoda wo se nyonko otan ne sa noma uye bibi na ye me fa metuma ba bisua sa ekwan ya wo fa so ntumi ye man ye no enka metuma tu ana mo na maba sa na maba go se sweetie what de ye de eye fe ekwan ben entutu ye ben etoda kwa ko etum be han panifo na wo di ani mo toto ye no mo mba ye na die no wo tim no wakam ni nyina na ekwa henfa ko ba bia ekwa henfa Teresa bono for no esa edimbone edimbone no eba na edin na se ebeye ya anase enye se be free ahimfie mum aba na fe abakata enipa etu ho nyina so dabi elise free abontin na nananom asore aba bisi saa de na no na mum se free ahimfie emum na abade a na chese entwa yi enti nananom we dey yesedam enye na ebetu omofo ye ntumi tu nananom fo mane nyi nemom bebi a enoma eda no omfo na kwen na enoma so asomdwemra ajanko so nyankopon sha wanu sham abodwumede no tofama na ye kama papa adwencha kakra bae mame ya ema ye high okay yes ye ma high ne Kelvin say to Kofi should take legal action against Nana Jemai Bedu. Hey, sir. Yeah. Travel and see if they wanted to cover the incident up like nothing happening. Diabolic people. Not just an more person more catastrophe be a cry into me NC. Yeah, and nobody the damage on that camera even speaks volume of Kofi Adoma's injury. He's even lucky. And nobody says simple over camera and said any air canna. Over camera and said yes, and yes, you jana. Na chair said you Kofi, the pram and see a day efa. And people say so many incidents happen there, but they try to cover it. Sikeja has spoken. Or say never be brain see what Dramedian as soon as one Katakatanina and Sikeja and Akasano. I don't tell the dogs and brainty. I had Denina Ebes Shiva Yemim Asakenim. Shiva Yemim Asakenim. Boy, pa, what you say. Again, who say yes, who die are sorry, a fear companies, factories. The wusie biano for better one. As I say, for better one. Yet in 100 years and over, in fewer head she not done it as one of them said it's yet a na. Endring gunya bassa. Intimacy row for better and see papa mount, yes, hotels papa mount, yes, schools papa mount, yes, I saw papa mount, yes, factories, Nina be brewusiano, and for a mount, I'm going to say also 56 bra, ye be see at the amawa, endring with the biarada, said yet Siena, sir, never cost so at yes, yet tell point, your war Israel and nothing so Ghana, name woman, and you grim you know, maybe I will be up as you were your mamma, freeing, the Baba and come at the amount plus 9725330823 and no mama oba was afraid near Joe pay WhatsApp number and so now what try out to WhatsApp on so plus 972536249727 and your WhatsApp number. Grand Echo Cabanas and American for months. Did you make a beer of Ruby or baby? A young lady, one American for them. What will open so to bed? You show me a baby or Koyano. But I ran a Grand Echo Cabanas. Yes, will come out. Oh, the check colors are pekeke. Yet I the Christian at the ammo. And one so I would dream a dear no bet me. A cosso ammo when you at me at Japan. Grand Echo Cabanas 0201 18118 0201 Your chop point. It will look some. Papier. Adoma still complex limited amount chance that papa dear could dinosaur and so a real from Mo Joe Diane and Nadia be dine in the master the Biarada and Nadia to say a dime ever pan chance down shop definitely you crew fear some around you some pa yet then chance that papa and the colors and so said the wall color and you buy come at the amount throw so what's the ugly southern chance that goes on quadia and you add that off Adabov, and I may come for a mouse, a fray, and yan come and from your chop and crying. When you are doing procreation station, Kumase, you were a overseas junction. Your factory won't face your Bemot Kumase, your friend 0245385109. A Santa Professional Photo Studio. Yeah, come on.
ne tutu ne mbokra e botu ye friends e come ne kwa ye de eni nwidwa da etim de etim just say bullet proof e waterproof bibia proof enya hye dwuma de bia wo de bia me kan for the amount say wa wo na pese betwa wo adorin mawo ayefo na wo ye just am for na bia ye nso a wo ye no ye be sere sabre pempenhwe wo mu de betina kase abro ne mpatamu na afre ye be ya dense ye beba na apart from what de ba bibia wo bia no frɛ ye abro chire kura de try ticket na ma ye ye beba ye be di dwuma no kama e de ama papa 0244961189 ni abeye dwuma de no e de ama ha na brava kwan ye de dwuma de de be so mo no Santemaso TV, yes, so much. Santemaso TV, yes, so much.